pineng be part 332 labang so option 60 lo pineng be itu malam ning ka chenai lapen ahaw alam ke khang alam through alam li men ke JI ka thar IAS retire lapen APSLC president labang so option ni jahan Nasional Bank ke jeng si alam dili nakar dunia bangke Manipur non labang so inglong asofan kacenek kaholo suar lofan apiri hekjok si BJP RSS nom labang so sayang no kikem apu kake kilong bajak kang dulu ha UNO ne kang dulu UNO Europe lo anta parliament anta labang so lama ke bini nom no bake kang nam no Lasi labang soan no ke pakem ke inglong asus inglong songgong ke pakem. Mikir dah dah inglong asu Mongolia nanti. Lasi la songgong uko sila tu kena kok. Labang soan lah itu rara tanpa ciri masa. Lasi nami hit nale rara kecing sila ciri. Gardong mitei mi alam ke amen mi kecenge ili do karbi benda mi kir ili do mahala to mai mi day lapen ke missing to manda mi sing lapen mi zo sai se mi kecenge apu ga angga mi kalau benda la mi an ke lage lanjut kali Myanmar kalau Myanmar alam ke lagi Mongolia itu alam ke mi bukan munit lah kasi mi day bukan kopilon ni halat day bang ni sini me kita lagi ini tu Mongolia nak kaya biar dia tak antropologi kita belum kipu ke Birthia tak muni tu jak video cake video akhir kedai cake main race cake video cake bang Mongolian lo cake bang Aryan lo cake bang Negro lo lapen cake bang Caucasian tu magala aring elok tu mereka elok Europe asal penting tu mereka Negro Afrika penting itu Afrika nang Amerika tu Afrika Negro lapan hala tu cakap kali na dah ini tu South India so lapan Drabir tu man dia lagi Negro kaya lapan ke Aryan ko kaya tu magala tu ke akhir orang ke tu ke Muslim tu ke Musalman se tu Aryan tu ke lapan India ke dua tu ke lagi Hindu Lalu ke agama ke Musalman kali ke Hindu. Nah India ke bang Aryan itu ala RC Sharma ke tahu kita Aryan Hankiri bahala soal kita malam ibu ke labangun atum hoi ke lah Iran dan sebagainya Iran asal ala dum non ke ong ke Muslim saya siapa tu ke Latum an ke kaya ini tum abang ke Mongolian pulang ke lagi India tak tupik la North East adun tu an ahom tum talo Mongolian la pen Nepali tum ta Gurkha tu abang ke Mongolian la pen ke anthropology lo neklang ke South talo tum ta in Mongolian opinion tu chat kusi talo tum mana apa lagi tala tu Mongolian percentage 1 to over Chinese satu Japanese Korea Bhutan asor Mongolia asor Ulaanbaatar asor lapen ke Kazakhstan pinini anta lapen Afghanistan da aki ong ihian na tuan ke Mongolia na kai sai silo Chinese Japanese
Korea, Thailand, Singapore, Malaysia, Indonesia, laan de Mongolia na kay sa sel. Ili tu kay sa sel Thailand ang tala. Myanmar tala. Lapen ke Bhutan tala. Lapen ke area na tu mangke lage mo pen pulo lage Iran pen lo, Pakistan lo, lapen India ta North India na tulo. Lapen ke Germany ihi anak coba ke area pula tu men Germany ke Hitler ke jitu ke hala tu si Ahok area ke jitu akapre ke tu ke Ahok kali kapanggui pinang ajahat tu ke si jitu lasi Subhas Chandra Bose alangli Second World War hut Germany si damlo Hitler lo macam tong dah holang pen si kamklem rapet lo lo amat Hitler pro kredit alang lipan na Mongolia na kay ko wa alang lipan Japan mopet ko pedam ro lai dui la pen ke Caucasian ni mo pen pulo la hala American la pen hala West Asia na tu arengkel lo tu hala Europe asor ni tu la Caucasian dahil anke non la dak isia kitab tu yo la so kitab ketok ke la ke a short history of Kang Leipak ke la ke Manipur ko alam lo Manipur amen abino ke Kang Leipak la so kitab ketok ke a historical analysis in figures, a historical analysis of the diary of Manipur 1904 Eui pen la pen ketok abang ke Wan Kemcha Jing Tam Len MALLB alangli Imphal Asol Sogalbon Hangjam Leira Asol Imphal pen midday le lagi ketok abang da midday le la pen alangli dak tok lo Lord of the plain and despot of the hills tu isia kitab tu halapen si alangli chapter 2 pen end lo daketok le the origin of the people of Kang Leipak. We have discussed in details the origin of the people of this ancient kingdom of Kang Leipak. We have without any suspicion known the people inhabiting on the hills surrounding the Imphal Valley of Kang Leipak are people of the same descent and family tree with the people of the plain, the Meiteis. Hala so muni pulau lake lanon Manipur inglong ati bethe gedu ukiet du zo uki zo patu la anke Meitei adu pen akhe isivet lo usila bangsa kitab lo kitab la pen ke in 18th century the ancient kingdom of Kang Leipak was forced converted into a Hindu monarchy. Kuya darat tau. 18th century pulat 1700 malom lo 1700 something malom. Latu mapan Hindu pincong la Manipur dopan. Dadak ketok. Lapen dak tok tulan Kang Leipak forced converted into a Hindu monarchy. Please see page 95 of the Meiteis by T.C. Hodgson. T.C. Hodgson ketok kitab the Meiteis wholesale banishment and execution drove the people into acceptance of the tenets of Hinduism. Wholesale mana latung man lumret namo ala Hindu tu bang Bomali tu pol tu dada Bomali pun tokte setala Goswami Sam tidak satu pol latung man lum ma Hindu pajaplan la na penke Hindu pajaplan ma latung man akur ta Sing
sing pokoknya token sing punya Sanskrit alam lagi hinho papan lion papan tiki papan lagi sing punya lagi Sanskrit alam ai makanan koili latum Mongolian amunit saya se ande akur ke mesti Sanskrit jiplan det ko lagi jiplan son ke chok na son ke kalian tingante kalian ji akhirnya itu dah karbian itu dah Mongolian lo nanti itu makur ke itu sing buka apa itu kapola penajok itu makur ke sing buka cip udun do de malah kayak kapola mesti ni liaman akhirnya sing buka Sanskrit alam pina Bisnes Bisnes namanya. apa itu dia bisnes gitu RSS atum tribal asal apa in konflik musim non karbian lo malu RSS tu malu pendul boma karbian tu murah akan hadam masih la solam wana hokso RSS atum jong si ing on tante kopi si akur ke lar ada lo karbian tu panante ing Honda akur si kapeti itu nanti akhirnya akur ke itu angkek lo ke lagi angkek lo ke ni lipan ing tiga tar puna pokok sini lipan karbi puna sini nang lipan timung pokok sini nang lipan karbi puna sini nang lipan das puna pokok dia nang li karbi ke kali puna nang pokok lason apa sih dia Timothy das hansia ke hai fanta aja har tu ing nek joy bong di kilo kente kopi polo das puna cetok tu ti ande non hala karbi tu ta la aja Hindu dun po an ke das puna cetok dun po lason ni Hindu ke ni liputa Hindu lo aku di si ningkan tros ningkan sirkep Hindu aja pelang dun kalau so ni lipu aku dah meti kurang lo kente la si la RSS satu ni itu mana kang pot po bagai la kayak kali lu long sopan Inglo sopan ni kang pot po kayak kali lu la dom han aning pa harlu ho aman apot adur pa pahin nubret la son si Manipur cipta sama Manipur je pelang asal non Manipur hala arloso dom han bang ini dom han aning aring angse ke pon lapen ke pon ti kota ari pen arloso han okam du belum ke pot kado basically jadi lagi bang tek lor ke claim ke lagi apot ni nopi ke tu si son claim ni ke lason ke ni pupu ke di son dom han Sesuai orang kira RSS tu sih. ke hala abuni non dep cek lo abuni das puje je token te Das tu si miti. mite ibu wala RSS tu gente RSS tu pancong si ka onte ku an apot kapahin no akam pilo iklen Misal mesti kira begini. aku itu hanta ku an awat nang pahin no si itu an dep long recap da ke je tu man pijat da itu je ok tu long kadi Bom bok. bom pang bok tu long ok tu long tu Non delimitation alam. non delimitation alam 18 police station. Amri constituency ke Nanji pun itu saya tak dulu APHRC itu sih itu memorandum lo tu lah ke ha March inquiry Trosier ni ha Redison Blue Hotel lo Chief Election Commissioner of India ke bang Arideng saya lihat dulu kalau so ke tahu lo melihat Amri constituency Nanji pun itu tahu nang pilo mesen lo lah sini tu lagi curu lo si siapa serta hala Amri constituency pen non polling station Greener Cap ketan lagi Isia MSC lo bisa. Isia MSC barang la kita ke video panggil non ke ha Nogau lapen Hojai, lapen Morigao si Ponde. Aman itu kacini nepen aja. Itu bongkosen BJP itu kacini nepen aja. Alang itu bom pang bok ro. Aning cehok dun ro. Kami mesen lo bro. Mesen lo dun ro. Itu kan itu police station itu jorban tentang Mesen lo bujet ro dun ro. Nah, cekroy lah. Cepat lah lo kita. Dalan ande lanco tagalila. Kajiro aku ke karbiang lo mardu na ke itu kajiro hang pusi itu
November lo ne December artikel lo ne batai si itu council pen ano pa pe kia kam itu iklan Vicen lo Kajiroma lo ano ne Kajiroma ke bangke Nogal district man si pide ang lata jokta BJP tu ke oppose tu de lata ili tu oppose tu lo RDC Grace Keparni itu Jepang Tangrak kan si itu oppose tu lagi parliamentary constituency aki mi ke la Kajiroma pe uni atima Kajiroma ke six schedule arbo situ la pen ke diku parliament constituency arlo a area lo lagi tu kusi aka break a constituency area letak na Abdul Mumpo la ke ili tu tekro no ne sida BJP tu ka oppose de tata la si itu BJP itu RSS along si dulu kan deh RSS itu lah tuh man peri rede lo pakai pacini ni akan klaim turun lo lasi RSS itu ke tribal kan ingon po pakai lah kayak pacu beyalang lo istilah ni panama video sarta waktu ni itu protes dan turun harna dulu nabi fan RSS appease the voice of Caribbean lo par RSS is appease tu foto kini ke rules and sonsing dia foto lake ukia aphan ke rai usi labe election ke sipahay aphan usi alam tu apoyban de ni alam tu man karbiya banke BJP kachari Caribbean Long NC Hill BJP CM IFP event tu diposin nantara bansolam ke insan lo malah tu tala sonsia ni hema tu mesti kamat kama la bangkre ini tabang ini inglo masuk aphan itu malas monipuro kacine kala ko situ protes dulu pak jadi raso protes gitu porque election ke cepahay aphan lapen uki aphan kanghon usia lang itu dapat ipulon BJP apes the voice of Caribbean Long pensi pini pajak hangu lapen AFC tentang langsung lampu jongsi langsung buki lapen karbi lapen inglo masong bang kepacar buhi masih kontak planning nong kelompok diri nong kita kamlo kiciri kam tengke lasi langsung non BJP itu kan sambil ke lama presiden nomor kata nang itu bila nomor kata nang solam ini kacin dia tengke non pokok kayak no deh itu nalam ahok lo nama pak jok dia panggil lagi inon tu bisa sama eklebek ko lagi alang li kali sita alang li sorkar muni tungsi la so kam claim to tribal tu mana pak jok dia panggil biang lo tapi NCL sangko dapat jok ko lagi tema election hut la tribal tu maan pachi hijik jam ni lagu ya tu ni ke anke halam bomali bihari tu aipun pon ke men karbi kiriyo tu manan ke bomali bihari long vote pidun ko hala tu ni karbi atung ke pidun ke bomali phale ke pidun puji chingi nei atema candidate ke karbi ji ha dakta kala baita tu sepai ke karbi ji ha dakta la BJP tu ta la ko si hala tu karbi BJP dengan chingi nei de ji ni tu bomali phale bihari ke cie tu made ni tu vote ke pidun lo puji chingi nei la tu de ni tu karbi tu made pidun ke puji sedahana so akar dia bangke bomali bihar ke cie tu sika chopang reng akar dia bangi ke la ke kala akar bi ke cie tu sika chopiti akar dia bangi la ke si anu itu pagalang lo jakong da pipo jakong da pipo na jakong da pipo ok an da pipo po sa da pipo sedalang ni ke klem ni ke cie tu made klem pichot ni ke de klem non manipur kala non manipur la pulo kente la si non itu man pulo ukia pan kamon alam itu kecil tu man pun ingon keren nanti. Kopia siksi tu kopia paragraf tu lah kampon nanti. Lasianan ni tak. Oh, nampak kelan non Allah bang itu nggak mau berarti iklan bodi. Aron berarti iklan. Aron berarti kampon dah iklan tu bodi. Antel alam itu kalau paragraf tu nampak kamu. Lagi cia tu man, Mawali Bihari tu man, Deputy Chairman MSC tapi pincong ni, HSD Minister pincong ni. Kuna apa paragraf lo isi schedule nang tanun
kelang non itu nang royal ji lah pulut deh. Setan itu kasih ni kita soal program apa? Program kedo ke anting pi ingkoi lo. Tribal area punya tak kata. Tribal area pulau angin non. Kumano kuki tu banggawan deh. Efisiensi tu banggawan. Kali ke crossing teranggu, kewa. RSS lo. RSS BJP ba Kongres tu jadi. Alam itu sih kawan gitu. Itu kali dia mungkin itu nak itu wan dia lo. Job lo. Ini lo cuma alam itu right tu sisi lo arlo nang itu dia. Private area ke. Kalau tu koan macam kong gitu nanti, kelong nanti itu karbian tu salah am silong nanti. Mungkin itu ke majority dah karbian long arlo ke. Karbian long arlo deh oh, macam ni karbian long arlo. India arlo balik. India arlo angkang arlo boleh kelang nanti di karbian long arlo si itu majority cuma nana. Landa majority dah long ke abian tu 44% dah long ke. Tapi sini orang kami tu bila mata kita. People lagi mata kita nanti non itu kia pan kampon pulau. Kumat itu mana pampon nang kok ke England ke. Korsing terangku. Kongres tu, laban non ala tum BJP tum body, alang tum kita toy. Ante BJP dah kongres tu kan deh, kongres tu di naik pelang kan deh BJP dah. Siapa kali pernah bilang sah? Karbian lo masih, alam nak nang kok besar. Karbian lo masih, tulira romhan, tidak singing leng, orang sing dia kehai. Rupsin tero na kehai tum si RSS along si lam kat lam pini ki putut pulut ante kar dia ke kan kono ka on tidak mana ni kata sa halat tu malam si arjuji ma kar dia khela si arjuji na lekha na kena CM tuliram romhan forensing dia kehai lapen rupsin tero na kehai bida singing lai kehai tum RSS along sialang itu RSS slogan ke hantu tante lagi nilai lagi pola dari lo ke sosial media Facebook lo ngale tu lah kami teklong ni nilai lo tu di kudam nilai dari ka from naik dari siang kira mo anak tak paklan kan kasih lapan so ke klaim tu ke kar dia ke pan meser ma enoma rat ana di nongi pachini RSS dong dunia dong ala anok salong na adila puse cibidun ke hodil latmen ala pe Sanskrit pen sih kemana kape anggo, Sanskrit ke karbi alam kali deh, kali lagi bangun tu malam pinak lagi, itu karbi alam tak kali, alam itu deh langsung ke kemud karbi aku rusar tu mana karbi alam pen paninggia sonde mesen dia porto, karbi ting pen karbi tradition pen ninggia sonde hero sonde mesen dia porto, non ke bang alam pen, Sanskrit pen sih paninggia, hari itu saya cibidun. Tapi alam itu mana duduk kurlo. RSS lo kete. RSS jepang deh. Ane non la RSS tu siapa arusuk bang ini tu mana kacene ratan lu sigibi. Amerika hot kahin dua cepet kelang kan lagi. Lasu pernah jok si non Manipur ke berpet tanda Manipuri tu man ke anong pajun dan kanjang ke. Non karbian mo kasana seman menjadi kubang ini kena lagi. Kalante. Ili tu apa ceplang deh tadi. Ili tu man ceplang deh tu. Ceplang lu kena kanda. Bila hampir itu man rasoya justice terang tu Kalang tu. Sumila rohan pi alam tu. Lampen ke la kilang so sumila rohan pi ke lagi. Dia lo kado di klang pada posisi amen tu kau. Amen kaben tu lang. Do big lang kardia au karjan us sarpi mar tu pan kat cenek pen piti lot anjak do big lang. Itu kardia tu lai hilang kacini ne porsi. Itu amen ta itu cepi pegen deh. Ne tu masuk pita son si kilo. Ne piso mata son si kilo. Punjok dengan anti. Itu lai cetan lagi ke di dalam bidet lagi ke. Lasi itu birke atau man peklang haji. Dia itu India dorun pen. Netu India man kelang selet kali. Setelah bangsa BJP sarkar RSS itu pan nanglang grem puluh itu peklang kunci langsi. Non pia buat klaim apa dia? Pia lah BJP itu non council itu silai. Hoi amen kiri nahi le. Pia buat kiri deh. La pehla tu man compensation pi nahi le. Pia buat pi pede. La pen non la nam se answer.
sumila rohan tia kes kupia proses yang tulira rohan atau BJP kacari atau mi posi baju goglo Alam deh. Kedah ini tuh makanan sina halau ke pacile ahem ke dua tuh tuh makan ke jail pen macam apa lu jawab lu jamin dalam lu Abor kabur dong mak. bor takur tuh kan sudah karbiang long kang tilang so kes ke poa karbi atau kan ini yang tak bel dibilang laban solam siap tuliran rohan nangli Bang tikera troksi. bang pikir troksi akan manipul nangli bel yang kira ke nangli jauh sih karbi yang masih mampu nangli bel yang doa kali masa Yang lagi. di pulang tuh nangli tuh hala Supreme Court tuh High Court tuh nangli pulang sedang ada kira Lanjut kali ada tangkar Soy soalnya. kia. Lada nonton je bel lomang bela. Masih laban solam pakai rap tuh sini naik sampai di silam nangli panai tuh APSLC leader ke Christian Atum Saidin si ini benar Mrs. Longo lagi silam pakai RSS lo kedokar di BJP lo kedokar itu nangli tuh masuk pamenul nangli tuh nak karbi nangli tuh long taron barin tuh Christian dado aron kimita do APSLC lo na Christian dado aron kimita do lapen aron barin dado keceng sialam jadi alam itu man karbi pubangkel lah hello non itu sa penak pathana jai katha sa Christian lo ene non karbiang lo BJP lo gedo karbi tum kupilo Christian no hello Christian mera kapre ke dia leaders lo Hindu leaders kona lo ke nili nang tu manang jong nam ke nang itu election ki churahot nomination file lo nang itu kupia release lo ke tokut siap tuliran romhan Horen Singh dia ke hai Rup Singh terongan ke hai Ida Singh le ke hai nang itu kupia release lo kupia thorong lo jito labang rat mate pangka nang karbi protante nang karbi thorong protante nang bilo karbi thorong nang kroy ke itu masa jaya kan harap lo Kristen leader oh orang Kristen leader ahok leader orang lipan kroy nang likupnya leader nanti Hindu karbian horong nanti labang solam rata panang itu pamangguri tapi rata pan horong malam mantap la sona bang dicok je kusini nang tu manang jogi tapi ini tu nang tu manang kondem lo pakai nang likasih top nang tapi ni ke Hindu posisi top karbi aron bari boleh nang licin to kali karbi hom hari boleh nang licin to kali siap tuliran romahan nang ligo RSS leader lake kan tek ke nang sosial media lo dulu di RSS leader komal protan di Hindu ke karbi ke problem mate Hindu protan te nang like sutro lo solan sutro la solama ni aron bari milipini dapat bang tok solong ke tinggi kita lo sih tok dulu Pirthelo Hindi pen pulo Vargo pulo English pen pulo class pulo Assamese pen pulo Srini pulo labang so Srini pini tuliran romhan ke haitak pulo so menglong tenudun nangli himonto bisa sorma pen al nangli korte jekam cita nangli panke bangun nang denglong ke brahmin nang denglong nangli panak konpe nangli Hindu boleh cetok cita lapen nangli pan Khotrio kanali nahanan ponpe nali Hindu boleh cetok sita nali boisos kanali panang ponpe nali sudro posi cetoki sita mil dongge sudro puli tum cetok te non nili karbi nur karbi hong hari karbi aron bari mamang pulo nili sudro posi cetok nali Hindu posi cetok nali semua atau mana Hindu sih posi cetok lah Hindu posi cetok lah nang tu jelaro nang tu ma dokumen nang semua dokumen so pilo di dokumen kato bini tum APSLC presiden ada jaya kata pan lan karbo laban solama nang tu sini nai grana lo nang kepo anura pan Christian leader le pan siara lu nang tu thenglo kente benang leader tu ke gospel lu dun pen kenang tu bari horomala mandi kasi Hindu kali karbi tu ke Hindu kali lalu demi budaya pakai. Kasi nilai non sarpan kartu tamia mangkel hello non sumila rohan dia kes kelang dunai ke komara pitilo
responsibility kumalo labang solam dengan letak kanisa kamalo itu labang so kies long arti itu nai kumalo rana jakong itu kumalo long harap kumma ma ini jumlo labang solam dengan letak Sumila rong hampir guys. Kana Sumila rong hampir pan ilitung kacini ke. Or thakur tu ahem TV pono. Amar uso pedo koplo buelo. Tinggal julong. Amar sita Sumila rong hampir ke sudra lagi akur kang day. Mana untouchable pulo. Untouchable ke asopo bangta. Ba ametang sita Jepangri no pulau apot ka Jepangri no pesta mo ausu amah teknon no te pulwa Jeplang po isungsi kamata isungsi alang lido la sumila ro hang piapan mit hordu amat pikilo toelo di do karjilo la so ke ditan lang apen la ta ahok jipini la tema mit hordu thon par ke jata vino daklo la pen vino daklo me usul doma pimata lang no daklo so no pajiplang de papi kilo papi kering hak kerja ama Allah bangela pulo bagai alam suwe anak kahin no akis sitahala por thakur do manje ba be ide pejok lo ama la sumila ro hampir do bagai ahem ke no nanta ahem tim pipelang mo no nanta kim lo Kim lo kan justice ke lo modelo dwelling house la hem subu asolo hem su jadi ke la PG la ben so mar du lo por he tekno ne pe ne i amu du la yo alam du na la ben school bang da tha ka li det tu mar du lo la yo no sala school le pisita hem le pisita just munit a life ke munit a chit ke bang munit ke di na munit ke la ke la por lagi justice ki pinan dia bang ke hala ke claim akan no ke claim pe ke to ke hasti pivek nahi dan nonton hasti pivek dia dalam itu mana pejauh ke angge lapu bangge hala gang hilang solo hang kudong kan kapiti ko bang ini itu kan piti lo angge amune tu ta hang kudong masonton segitu tak itu aport besi kita lapen hala bang soho buhati pe kita hang kudong nepi kala bang soho TV lo pe klampi por jodoh lo ni hokda mangkudong lo kusi lapo si ilinon hala muni ka piche do manle ka support dun re ka buta kali le pisen lo peli kudunde sitahan na tukta a hok lo mangkudong kusi ala tumuki ka piche jena na lo le itin binong lo to ke thana lo te thana lo ka ba TV lo ka pe klam en tan de lo ke te mangkudong lo ke hala bang la tu kian ke non ke hala tu pan kera proxido non ikan foto sosial non anta jail pen bail di pepin lah non anta hala tu justice long le pin lah setahu sumila ro hampir ke zaman ke bang portatur dengan hala tu mangi job hala tu mangi job lah hala tu apa ni lima kata memi ye la ikia bang harus suke sudra ke aku kan deh lapo lapan kilo kita cok ada apa ceruri lagi ada manuskripti lo kita tu lah soalnya sudra tu hanya kilo tapi ahok potia ta en lap tapi dato lapen latung ke kaita ban kaita sakoro latung ke latung a property tapi ya tak kita la sono potia la sono sekamat nanti la claim nak akhirnya सरकार तुम सी चेतान तो नहीं लापन पे जॉब लोग नहीं हुए सरकार तुम्हारी देख लो ला तुम के नॉन पे जॉब नहीं हुए बंग जांच तुम के बंग हला एविडेंस पे सिलाम चौथी जांच तुम माने लिखी पूरा मिया आकाम में सेता लापू एविडेंस के पीडुटी के पे जॉब नहीं तो पूरा नहीं के सरकार गवर्नमेंट नो सी पूरा नहीं नॉन गवर्नमेंट पूरा नहीं दे तो सी पे जॉब लो sambil la si itu jangan satu man puji court atau mana dai itu dia kama be dai itu nahi ke la prosecution witness ko tu la government tu alang itu evidence
evidence peklan bunai jangan cetan bunai dia orang itu. Sekarang non kan yang Non kan kian so bangke nak ke hala ke potom si kan bisa siapa punya hala tu lemah kalau lan ke sutra latun ke latun ke ban saya si lo kumat aturong arukong lo sarkar tu latun berhada bang evidence pidun pik lo pejok nane pudun bom lo non anta itu nak kami mau termas konsep kan. Oke, karbi anglo betul mas kamsit si advocate lagi pidun bodi. Lalu sedang tu dia tu ala advocate tu la sedang pi la ku karbi anglo kan pidun ke karbi kali dia terukong advocate tu dah anglo masuk kali dia terukong la buah bangke. Amasih lalu mana ni kan proses lo jela tu sino anda tu na belong lepin lang no nanta. Asal government apa ke pinang ni pun kebong lo anda. Sedana sunila orang pia panggap pikir tu mangai pinang ni pun duduk lo bordakur depan ke bordakur dia bangun ke. Lalu sah, sini lamang solama ke ratum cini nai karbian lo mo RSS doping RSS ke lagi ini tu masih dan masih RSS aktif boy. Aktif RSS tapi ting itu lupa kan nama RSS pun memang aktif. Ni kan? Ada macam kita. Lasi lamang so RSS Allah memakai istilah di pudamai lagi lahir lo. RSS do awela midili ki jongdani ni makai tentang MSc election. Bithung constituency lo karbiya tuma hijana maran lo kapacit job pacit henga sai ki plan my meeting nanti pa pidun lagi kumara polisi lo protante lagi RSS polisi siam tulira lo hanta RSS ada election na siti kam ke klembo RSS ajonya kasi siam aman lo nang dijakong hidup ko lagi nang cemat tadi tapi karbiya lo bangin ko ira trop MP lo MLA Bang Prita nang lijakong hidup bang cemat tadi nang itu RSS aking gri aking cuartom nang si nang itu pilih bang suat tiket kilo masih kira cok abang lihat tu ni cemat kalau laki nang itu kantan kali lagi nang itu masih nang jelas kantan komalo RSS lasi tini gitu malong kedam tang MSc election karbi itu mah panata pun pajak long set lakukan komalo ya RSS komalo nang itu masih RSS akan mereka guna berbeda nang itu mah RSS training pun pensi nang itu RSS upi mana ke toy tank masih ini yang di nom angka nang itu RSS tak tank masih kampel mana lagi niru di pola kali lo lagi antek masih kandang lo masih RSS ke inglo masuk mate karbiya ke apan kasing hon kali pun teke lagi bithung MSc election ao lapen kedam tang nirtum bang tro kan jail nang ke thap lagi RSS nama polisi lapen RSS polisi ke klaim nang ke siam tulira bromhan rup sing tero lagi hai bida singing leng lagi hai dor sing bromhan ke hai lapen doktor numol mumin lagi hai nang itu RSS direction ini yang kita kampen komla tapi nang itu autonomous step kenang itu bangke bukan ke di dalam sotok so seperti ini dokter kan kami ngelongkar kan kesini kasi laman solam make sale sini bang explanation made kapan sini mana kita pun dak pin dalam masa ini dak ke punya lah mopen Manipur lah dak por he bom non nang litum tenglong po dak le you know in 9/10 of the country of Kanglepak is mounting. Yes, mane han kep ang wong han sin kep ke inglong si atak itu and mounting inhabited by hill people. Take inglong society la inglong ajuan ke inglong society atak itu kia tu jaja. This torture and killing spree of opponents of Hinduism was impossible to the hill people. So the first hill people were unsubdued non-Hindus and enemies of the Hindu kings. Halabang sohod Manipur ari chotoman Hindu pincong etno awat
hala dum ka chok claim ke la plain ke do mite dum hanan ke Hindu pinchong etamasi Shudra pinchong la lo akur kang dai pinchong la lo amahala inglong na jo ke do amuni na do haldak aja ke mite ta do kusi puda ke to la pen ku kia do hala tuman apar ke Hindu pa je plak un ide ramal hala tu pan dong thi un ide kusi puda ke to dong thi un ide. So Lamasi is so in order to consolidate Hinduism and Hindu monarchy in the plain, the then Hindu kings' political priority was to divide the plain people and hill peoples to make them enemies. Latu mangkong, kotur pajeplang lo. Thoi ke dua tu pen inglong ke dua tu mangkong. La pen la tung ko paci chok paci teng ko paci bici bom pensi la Hindu ari chu tu kacari dah pun. Non divide and rule, non ke claim bom, non antar. La so kita tok penana jerding lo. Hal so si kita alam lagi. La ka publish ke 2005 meningkat. La pen alam nang nak pasal non Dispur Constitutional Day nang proklama ya. Dispur Constitutional kedo Inglong asuatum han Hindu pacet doklaksi ini ke ada pemabia konstitusi dengan ke schedule kas si dijana ini. Bikor dijana koke ala itu Hindu doktor kete. Kalang. La sona kau non Manipur dah. Kalang. Kejiplang lalu pacet. Kalang. La sendan itu makar gitu make ani keceparong munculak. Lahai lo nak nage itu macam pasing naik, nang lipini ale long put hopi lo la pende nang liping cepat kini ngali, nang lisumar cepat keman, tidak kan lo nang limpaman je. Lagi di Moria ke Assam government order tingke chapter 10 of ALRR 1886. Kalau soal tingke di Moria ke tribal block. Tribal belt and block है. Tribal belt and block रखे. Tribal itu masih jatuh picak naik tu. Aman non ke schedule caste mana dum atau apa tu picak ni. Kopusi. Ada itu ke Karbilo, Diwalo, Borolo, Garolo, lapen Khasilo, lapen ke Rapala dor ko palada. La zona unit tu mana tu tribal saya Inglong masuk saya ada itu. Amma kicok jengke ini tu la tribal tu lo. Alam itu admission ke enhot, lapen ke ninghok le admission ensita, lapen ke school college admission ensita, lapen ke census hota. Alam itu Hindu punya tok tu ne. Ai Hindu punya tok tu te Hindu orang ke munang lita pulo, ingdek kiga ji. Akan tu ini ke Brahmin lo, adun ko bangge Kshatriya adun lo, ron ese dan teknik adun bang lo, Kshatriya ke, Vaishya ke lage business teknik, beha paper teknik adun bang lo, Vaishya ke, lapen Shudra tu bangge business ta teknik, ron ese dan ta teknik, lapen Sahur o adun bang lo Shudra bangge. Shudra tu manggil lah Hindu ada kata, Kristian ada kali. Kristian tu manggil lagi Brahmin tu le Kristian lagi Bangladesh ta, lagi Brahmin tu le Dubompo, atima Brahmin ke lagi mundi dah kai pina. Kshatriya tu Dubompo sedang kang tui kang dei po bangga belo. Ni tu minta ing tui nei lo ke Brahmin Kristian tu ke ninje yelo lagi claim belo. Ni tu Brahmin lo po ni tu palok nang bek po bangga kaciplang belo dak bangga. Aron pa mangwaliti. Avelo aron pa magda. Laga muka aron pa Kasi non kejeplang yang bangke ini tu amune tu sega pola lo la admission ke na ho census ho itu mi alang itu Hindu ko yetok lap lo. Aman non ke gok ke klan ke census non ke klan ke latuman ke Shudro akur kan de tu sai silu tu haram klan de. Athrom mai pulo. Athrom avi latum ke. Athrom mai pulo kan de po velo. Lapen gotra ta avi. Gotra mane tribe avi. Gotra ke akur lo ba tribe lo. Akur lo tribe lo. Gotra puke.
lagi botra talatung ke api pun akhei api lo akhei api adalah sudra tu lo sudra dah dum akhei tu latung ke akhei api latung ke lasi latung non ke karbi Iwa Boro Garo Khasi latung anta halada Hindu bukan tok tu latung arman ke apur kami akhei dum akhei pun support ya lo amat alam itu majority ke kan lo dum latung lah masih non ke di Moria ke tribal block puke pawe sudah si non ke dum atau hansi non ke reserve pikurong song kata lo hab bihali dal hagata Karbi Garo Mising Adivasi atau siapa ke bihali area ke awan latung anta Hindu puye tabun laplo sensus admission ke college university lapen ke school alamta amah latuman klang itu alam itu ke Sudra ke akan deh ini ke iklan dulu surong lo, aman bihali tano ke sidul tribe apansi ke ere karizar nanti, non ke sidul kas apan rizar surong. Siapa mana Karbi Boro tu mansi karizar nanti, non ke dum tu apan rizar pi surong. Sudra tu mana? Sudra tu. Maka Islam sah. Jono jati dharma suraksha mas bola kan, kali danang kok kan. Kan itu masalah mitam di dharma malam sih. Jono jati pulotan te kacingrum Jono jati Hindu kan teh Islam pulau orang itu pulau Kristen gitu loh pulotan te atau man sidul tribe aja kau entah tuh jong ente hala karbi ke Hindu gitu ngente lagi oh hala tu sudro je pelang untuk det po ente lah tuh kata karbi atrom kalilo akhirnya orang itu jual gitu. Alang lo, cewek lo. Non siapa tulisan rohanta, alam ya orang barin tahan. Sekarang kita tahu Hindu gitu. Alang lo. Tekar biar orang itu jual si Hindu dulu gitu. Alang kita dum lo. Kalimah. Alam kita minority lo, te kilometer te. Alang lo. Oh si dia lalu ke dum tu ke ajak kau apa political ke election turun le. Vote tapi long le kami dum ke. Masih soal makai rapat manong RSS tu si klaim pom lah. Mama klaim pom lah. Kasi lahai di klaim makai karbian lo, main leader makai BJP lo, non karbian lo terus council board chairman, long sing tok dia kahai sila bangso, abangke main leading sekian pon bangso alam ST Morcha komen, ST Morcha. Kasi alam ipan itu kuisang arjunan going, bangso talk show kan. Nang ino ST Morcha presiden lo, karbian lo district lo, ente ST pukuma pano kita, itu marjunan kok besar. Baik pak. Ujit Kumar dia ST lo mante. Jugen Mohan ST lo mante. Pawan Kumar ST lo mante. Madhurjot Hikial pukon ST lo man. Lapen Mukut Mohan tu ST lo mante. Lapan so reply rap tu hansi reply hai man. Nang ino ST Morcha pusipiri lapan so rana lo wahok jailong nang arong dam lo sayang lo. Pini karbian lo ST kota nang tijok, ST kota nang tijok ST minister. Kali bakalan. Hills Elite Area Development lo tadi. Ini ST kota nang tijok akisita nang lihala jugen mohon akan tu protes ahe ilo pide apa. Laki ST kali pernah tu ningen aku. Ujit Kumar dia mana ST kali. Laki ST yang mohon nang tijok ST kota nang tijok kalau kan tu protes nak pendek. Kali bahasa lasi lahai alam pena mangke rarapan pamampunan ni non isialam itu sialam nang ipana nabi dosa itu silo pinang itu solo lata itu head non pacor dia kam si non RSS non udarna koki organization apanda lamding akese tu kito Boro pan ST kipi nitum proyun dek usialam itu kaninje kapet tuliran rohana mata labang solam ninje ante akusion dan dulu desa Boro pan ST bilong le pola itu ninje lo itu tak joglo sida non tribal tu ST kota nang cia Jugen Mohon ST akota mate anghoy
ACT minister nang khijo Ujit Kumar de STM hoi nang khijo Pawan Kumar STM hoi nang khijo Lapeng murjo dekial bukon mukut pohon de STM hoi nang khijo ke lake STM kota lapeng ST kipi kali makalang ramang solang mana le ras alam kan ne sa Oro to mange pinang nepu setelah Ujit Kumar de hente Pawan Kumar rai ka to mange pinang giku nalang litu cek cek roju kasih kroy to nasang do clip kende Oro bansi pucot kende Tiap tu mana pulau jongon Jono nala Lasil lah hai bangke Kiam lo kepacar lo inglo so kiam lo kepacar lo sai bangke Labang so sai lah lo kiam mang to nai Rara panang itu klaim pulau tante Lasona bangke la bangke jok cek Lasinali pini pui julang mau hidup sisa ibu ye laso kitab kalau hello ya la pakai apa lah na kitab lah hello ya Nang tu nang tapi menurut nam tapi là nang litu Việt Nam bên nước long lên luôn lại hơi hái em phone về tích con này hơi cái long như cái bằng RSS từ người papi giọt long lên luôn lại ra long kiểu là đã cái tóc lại của hello là đã cái Manipuri itu akor berarti cái tóc yo ini tu nó itu thế là bên đã cái tóc là của hello yo do this end day Hindu. So in order to consolidate Hinduism and Hindu monarchy in the plain, mane hala Imphal plain ang bom Hindu tu kecipang tangyapan lagi hala bomali Hindu tu hala sohor la then Hindu kings political priority was to divide and rule. To this end, the hymn of Jai Thaba ceremony was amended. Day mangge hala Hindu tu Bomali itu kecebang tangya pan hala mite itu arnam han kero alunta larbi pak ama handa kopiloma ceremony larbi pak ama ipudun hala taki ipidun tuke Lord of the plain and despot of the hills kubidun ko kada Lord of the plain and the spots of the hill were added as a state policy to suppress the hill people to the root after the social fabrics of the Meitei race in the plain had been done away with completely. The social fabric alam itu Meitei itu adhormo sena mahijum buduk sena mahijum adhormo itu alam itu Halaso dharma papivir det amar Hindu dharma halata papang nitip amar Amitei atum akheisi papivir det kangjang amar mitei pu papi pu bedet amar Manipuri pu papi purong non si mitei pu naik lang le Manipuri pu si amen pe klang ro anye Manipur ke lage dagli itu kali de lage Dr. Laisram Sukumar Doklo Akita Hala daki pugela puelo Manipur ke Andhra Pradesh gitu lagi Hala Krishna Arivar aku Krishna Langroy aku si la Manipur puge hidup dah kali lagi kan lepak lagi la masih hala bangso tu la Hindu ari chuo tu si Meitei akhe to man bibir det tu si dak eto la penke the plain people were brought to the Hindu Indo-Aryan fold and the hills peoples become unclean non-Aryans division of the same people daki pula pohelo so kita lo mo peta puet no hala inglong kitu amunit tunta Mongolia na kai sai selo hoy kitu amunit tunta Mongolia na kai sai selo seta lato hoy kitu tum hange Manipur kupoma inglong so ta bange la hoy kitu tum ke Aryan kupati krong dunde arjo Indo-Aryan kupati krong dunde apa yang Meitei Indo-Aryan kupati krong dunde Manipuri kupati krong dunde aman latung pan adormo ta la pipak no la pen akuran ta sing tu puet lo mu pu hoi le lidu sing pu ke teke pu ke lion pu ke anke inglong so tum pan ke kasapura tu pu si
kok lo. Hala sebut. Unclean non-Aryan. Kasaur non-Aryan kali kasaur tu mesti kok lo. Hala sebut. Aman na miti tu mereka kasapa tu pula lah tu mana ke plan tu pula tu. Aman this Hindu divide and rule policy had far-reaching effects up to pini anta. Mula si non kerja pak kerja Cekang non kata aku si Itu lu kan cekang lo. Karbi dong dah dong. Tu ke tu lo Baca. Angke sing amet ir lo. Dei. Biar bodoh sing ir. Alah tu amet janu tamo lai seram tamo pinyak kudo jing bambu nadaka la ketoka la ketoka bangda ketoka bang akurta nang teglompo jing wang kemja jing tam len akura jing tam len akur ke serta jing tam len bukan non ke Manipur tu bang cetok dia se sing ke cetok Ani ki pudong ni pilo hala Hindu dom cuma satu, Bomali Hindu dom KJ dom cuma satu. Nah kacuru je, fluttering English pen boleh deh fluttering kacuru, kacuru kacong tui lah punya, kacong tui kirum, beru, tapret. Oh nang tu mende horse or tang big boleh jadi high caste boleh. Ani Hingho ga ortho alam tiap bagai tan tidak. Hingho ke lagi John dua pimpinan lagi Intan kami ahok lo Intan singke Hingho ke Intan setelah lagi John tu lagi John dua pimpinan lagi Ali lagi kang duk akar dia bang kang duk amunit sih memu bodi Intan raka Hingho aja abring awet hang awet lo jadi halapar kila kang duk amunit sih metulan Lasi kitab long datok lo, monit datu, monit kiti album apansi, respect aman bimu, kere et alayon apan aparte, kere et ahingho apan aparte, kiti lot, monit album apansi, monit datu aman bimu, bisaralam kilot, monit datu kong Hingho nagi korya pan lo. Hingho man plung ye plung le monit tu. Plung bagi ke ante. Kilot amonit pan pilo ke kor. La hello. Kilot amonit abu reng et hingho aparte kilot amonit abu bang aman dumu. Ngake non ke halatum pan akur pajetok long le der si halatum pan John dua pipin jong lam lo sing tutulam. Dan jadi Punjabi itu hendak dulu. Lah si Punjabi itu non ke aku celalap tu kan ni. Ala dulu ke? Dulu sini non dah Hasan Sutro lo. Kalau pembaruan. Asli filmnya. Oh dulu. Desri jadi lapen dia Khalsa Sudra tu Khalsa pudu kan dia. Ala dak pudu kan dia. Di Sudra tu Khalsa ke Punjabi itu sila selam lo ke lagi. Nang itu mulang dak ke Sudra tu Khalsa. Ingraji pen datu, Hindi pen datu. Lang non hala, Keglompo. Lahir non da Manipur le kapal cicok kapal yang barat ke hang tak kali tu lagi RSS Bongo Senat makam BJP lah. Hindu punya plan lapo lah tu orang akurkan day punya plan lap di bawah pakai hang tak kali. Itu sini kalau macam ni ribu, si Pinang Lihat Lihat desa nak pula. Itu pula Kristian man lap boleh. Kristian Hindu kalau deh itu Bhagavad Gita pensilangan po, Manusmriti pensilangan po, Hindu kita pensilangan po macam ini. Non Kristian kalau deh Bible pensilangan po. Bible lo hal dak tribe Awi pun lo gitu. Bible lo Matthews chapter 21 anding pi inquiry si. kita long ni. Ben anding so thom kep lo hadak pulo. Mobil tinggi jut anta drive ke do bombo usiada ke tok. Kita long tok ni. Kita lo ni lagi awi pada bangke drive ya awi. Monus lo masuk ke mana pabir ni. Pabir drive awi pada tak. Sudra pun di tok. Sudra pun di long ni. Kas lagi serani. Lasi kadoi mana pinong ni. Itu sialam ni lagi pacini orang ke setiap tuliran orang hangapan. Langsung talk show sih itu live sih kalau lepas kapacini bangke temasarapan amen bukan sudah cini mungkin tunggu IPSL siaran atau mulai
dia jai kata ke jakas lo wajudkan kok dia halas kemalasian kemalasian halah bangsa orang teman kanto jakas ke lake organisation cot kapajut ke komalo akiuji ke nang itu council kacarian tu nang itu kisah ponai itu nang itu representative Caribbean law ara nang teman parliament lo nang tujuh lo council lo nang tujuh lo assembly lo nang tujuh lo pini Caribbean law organization lapen election kia hai he tum ale pini parliament lo itu long dikali labang solam rak panali hamta belo ke jakas ke pajut koke nang tuliran rong hanga kia hai bidilang no ke klem Kongres do pemahut nang itu sila haya sa diklaim pemang geni itu nang kini la penanjong kari la penisilan nang lipudo karbiya ke jing hon nang ji la pen karbiya ken ko tu SDC CPMI la din ke tu klaim nang nelu nang la bangso rat ang kapacoba la mang itu nelu jong si nang klaim ko tante bitko malo polo karbiya tu